all candidates in the 6 elective positions come the next general election must have a university degree to be able to qualify to run for office. Murugamo uyu wa kamiti ya ithurano na miaka IEBC uri urarutirwo muthenya wa ira ni Muikaririn giti Wafula Chebukati wigii ahuraniri woothe gukorwo na gikiro kia mathomo kia degree niguo metikirio kuhuranira iturwa cia kiuteti niguo ututhurite woni ngurani kuma kuri atongoria matiganite na muingi. Matigire andu ari athomu, mundu ungihota kwaria githungu kuri ugo bunge-ine, mundu ungihota gukuhitukia biro, mundu ungihota kwaria na andu. Hau hangi nie ndioi. Chebukati twagucokeria ngatho. Andu aingi mena degree thiini wa bunge na warora thaici bururi uyu witu kwina corruption, kwina maundu maingi moru muno. Na woni uyu tiguo uragarura murugamo wa IEBC. Chebukati agititirithia ati IEBC kurumirira watho uyu na kinyi na mundu woothe utaigainire agitarwo atacukie makinya maria maheanitwo ni watho. Section 22 of the Elections Act says that. So it's not something the commissioners come up with. And if anybody wants to go to court, I think they are free to do so. Or Parliament can revisit the issue by way of legislation. We have no problem with that. IEBC riu yugite irarutithania wira na ruhonge rwa guthurima ikiro cia mathomo KNQA niguo gutigirira maratathi maria makarehwo ni anyoteri othe ni mathurime. Kuringana na maumirira mandari ya mwaka wa 2019 no gicunji gia 3.5 kia Kenya othe mari na githomo nginyagia gikiro kia degree na riu mathabu maya ni mo mombete muthingi wa kiama kia bunge cia county guothe bururi-ini CAF kuga ni maguthii igoti-ini kuregana na murugamo uyu. We support that idea and where challenges arise, those should be handled administratively. To be a legislator, you need a basic education level to understand the legal premises that you are supposed to be doing. Because the work of the legislature is to ensure we have good laws in our country. Gicunji giki kia watho kiahitukirio mwaka wa 2016 no ningi gigicoka kwamba kurugamio nginyagia mwaka wa 2022 riria gibatie kurutithio wira na urugari uria uthiururukiirie ndeto ino riu ari dalili ya kuonania uhotekeku wa ati kwaya gukorwo na riendekithia o ringi rigutwarwo thiini wa bunge kugarura gicunji giki kia watho. Thirikari ni irorie vandu vau tondu no makore mavitirite mwananchi muno kumaringiriria mundu Gwako ni makuga MCA akorwo ana degree koguo job group yake ikorwo iguru ta MP inge nake president yetwe akorwo ai professor. Mweri-ini wa Januari mwaka uyu hindi ya mucemanio uria watabanirio mwena wa Sagana kaunti-ini ya Nyeri, MCAs ni maheanire murugamo wao wigie ndeto ino kuri President Uhuru Kenyatta na ari umwe wa maundu maria mendaga mahingirio niguo manyite mbaru riboti ya BBI ni moririe ati watho wa ati no nginya mundu akorwo na degree niguo arugame giturwa wa beweherio. Gutiri handu tutari. Asante sana kwa kuja. Kwa ihinda riri mwihoko wa aria matari na digiri na mari na kioneki gia kurugama ugutigara hari mogaruruku mothe mangitabanirio watho ucio kana hihi riathani ria igoti ringiheanwo mbere ya githurano kia mwaka ukite na kwaga uguo cioneki cia kiuteti cia andu aingi cigutigara cirio cioneki thiini wa githurano kiroka. Handu-ini ha Kameme TV ritwa riakwa ni Kimani Wagujiri.